Britanske obaveštajne službe pripremaju ekološku katastrofu u međunarodnim vodama, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Britanija planira da iskoristi saveznike NATO-a kako bi pokrenula masovni napad na takozvanu flotu iz senke. Pripremaju se dva moguća scenarija diverzije, navodi se u saopštenju SVR-a. Prema podacima ruske službe, cilj akcije je da se transport ruske nafte predstavi kao pretnja celom međunarodnom pomorstvu i time legitimiše eventualna blokada ili upad. London namerava da naloži ukrajinskim snagama bezbednosti da izvrše oba teroristička napada na moru, dodaje se u saopštenju. Drugi scenarij podrazumeva podmetanje požara na tankeru tokom utovara u luci neke prijateljske zemlje Rusiji. Pretpostavlja se da bi požar naneo značajnu štetu lučkoj infrastrukturi i proširio se na druga plovila, što bi zahtevalo međunarodnu istragu. Izvršenje antiruskih terorističkih napada sa tankerima London namerava da poveri ukrajinskim bezbednosnim snagama. Prema navodima službe, Britanci računaju na prljavu izvedbu i nesposobnost ukrajinskih agenata da prikriju tragove, što se u Londonu smatra garancijom sopstvene nekažnjivosti. Međunarodna istraga će po njihovoj računici i, kako se nadaju, odgovornost za katastrofu pripisati ili Rusiji ili u najgorem slučaju Ukrajini, kao što je bio slučaj sa diverzijama na gasovodima Severni tok. Termin napada u Britaniji planiraju da usklade tako da medijski efekat bude iskorišćen za vršenje pritiska na administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, dodaju iz SVR-a. Cilj je da se Washington natera da uvede sekundarne sankcije kupcima ruskih energenata.